साहित्यकार लिसे नाट्यकर्मी जीवन श्रेष्ठ या निगु सफुया पितबोज्या चुकुदु सक्वे शनिबार जुगु ज्याजुले पुलाम रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान श्रेष्ठ चयादिगु राजमती पुदा प्याखा वचिपनिप ताहा बाखया पितबोज्या या नगीगु ख ज्याजुले शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापिक उपमेयर समिता श्रेष्ठ पुलाम मेयर सुवर्ण श्रेष्ठ संस्कृतिविद डाक्टर चुन्दा बज्राचार्य भाषा आयोग्य तुज सुरेश किरण मानन्दर लगायत पितबोज्या जुगु सफुया बारे थथगुनु गख त्यादिगु ख सफुचोया नेवा साहित्य खे नेवा भाषा खे अपा तनेवा छेदने जाखे निपा अपा संतय दिलो वेको लागि हानुछको वेको त लसहना अथे ज्याजुले चोमी जीवन श्रेष्ठ राजमती पुदा प्याख वचिपनिप ताहा बाखया बारे नवारा दिगु ख जिमसा सकमिए मेमचा कथे सकमिए परिवेश कथे सकमिए होइसे मतलब चाहिँ रहन सहन गुगठन चाहिँ न्यानो तन ढाइ किसिम चाहिँ ठो नाटके पि भयो जुल अले छिकपिसन सिउ सकमिए मेमचा लगी चिटिको चाहिँ बानलाई